تماشاوان هێژا لەسەر vê mijarên ha cîgirê hevrêskarê giştî yê tevgera ciwanê Kurd li Sûriyayê Yilmaz Saîd mêvanê mî stûdyoya tu bi xêr hatî. Destpêkê de armanc ji avakirina vê ofîsê çi bû? gelek rêz û silav ji we û temaşevanan re bi rastî tişkî gelekî giring bû got ofîsek bi navê ciwana li paytexta Herêma Kurdistanê bê avakirin ji bo karê va ciwana û va penaberê got ji ber zilma pêdê bazdanin, ji ber a rejîmê bazdanin, ji ber a Daişê bazdanin, wana kom bike li hevdû û bidê ser hevdû û karibê alîkariya wa bike û werşatin kar bidê ber wana dewratin tedrîbî perwerda wana bike wana bigîne ser hevdû bêhtir tanzîm bike em vêna li hemû ciwanan pîroz dikin û em bang jî didin û ev ofîs ne a tevgera ciwanê Kurd tenê ye lê belê a ciwanên Kurdê Rojava bi tevahî ye û her kes jî karê bê cê xwe nav de bibîne û xebatê bike û çi tiştê got em karibin alîkariya wa bikin di aliyê ciwana de û di aliyê xwendevanê me de em ê inşallah ji war texsîr nakin. Belê pirs ev corê alîkariyan wê çawa bêj ciwanan re vê dema de wî gelek ciwan ji Rojavayê Kurdistanê ji ber va biryarên ku derskevin ji aliyê PYD ve direvin Herêma Kurdistanê. Çawa hûn karin alîkariya van xortan bikin? Ji berê ve em alîkariya xorta dikin berê me li bajarê Entabê li Tirkiyê me diriya دولتê Daim şoreşa Sûriyê wek Amerîkya wek Norwêjiya wek Brîtanya workshop dihatin kirin perwerda wanayî eعlamî dihat kirin a siyasî dihat kirin a mujtema medenî dihat kirin em niha gelkî kar dikin û bi xurtî ser vêna got em van dewleta berê wana bidin Herêma Kurdistanê li Duhokê bê wala li Hewlêrê bê got berdewamiya va kara bikin li vê derê û em bibin wek xeleka got her doka bigîne hevdû ciwana û va dewletê got Daim ji şoreşa Sûriyê. Belê karê we yê li Herêma Kurdistanê û yê hundir de wê çawa girêdayî bê bi hevdû ve? Karê me wek tevgera ciwanê Kurd ji berê girêdayî bi hevdû ve desteyek me قیادê heye navêna desteya şopandinê ye hevalê qiyadî hindir û jî hene û ji derve jî hene ê hindir û jî bi karê xwe dirabin û ez dibêjim ê derve jî bi karê xwe dirabin ê hindir û belkî zilim û zor û biryar û feramanat serwana gelektirin lê belê tên girtin jî û tên berdan jî pirsa herî giring niha û mijara li rojevê kiryarên got PYD li Rojavayê Kurdistanê digawin wek tevgerek ciwanan û bêhtir ciwan armanckirîne ji vê ji van kiryaran hûn çi dikin ji ciwanan re yan hûn ê karibin çi bikin hûn ê di çarçoveya encûmenê de hûn ê kar bikin yan hûn ê bi tena xwe kar bikin? Bi rastî ev biryar û fermanê ji PYD derdikevin bi taybetî ser ciwanan û stehdafa wana dikin em kombûna çê dikin û niha em tewîkê çê dikin di nav xorta de got gorokê nêzik em serê xwe rakin û em rabin derkevin em vê zilmê û vê zorê qebûl nekin û niha jî em ji vê derê ban dikin Encûmena Niştimaniya Kurd got zêdî 24 kesa di emîndariya wê de ye got karibê biryarkê cerî bistînê ji dev va beyanata berde û ew bixwe wek serkirdin xwe dibînin û nerêvî milletî derkevin va feramanata û va biryarata şermezar bikin bi wek muzaherakê bê bi wek sekinandinkê bê bi wek tişkî bê lê ji ber got ev beyanat û ev tiştê hanê bi rastî ne cedwa wê heye û ne PYD lê guhdarî dike û ne PYD وادخوینه جی. بله. تنها انجمن تجاوب پرکتیک نآویتیه و کنها میوانی مجی مال سروی مجارستان دو ون وقت افگر هگر انجمن تجاوب نآویت و نه جدر وی چارشوه انجمنه و نه جاوب کی باویشند به درباره دا. اكيد وقت تفجير سياسي وانجمن كردي نكار ببريار كي ولو جري بده وداك في كولانا ومواجهه في بريار بكي ام آمدن جير وام آمديا خوجت كن حاضرون اخذ كن جو ام بتنا خو او خورتي جو هنش غيري ما اي جو دندري انجمنه دوش دري انجمنه جي ام وابدن سر هفدو و ام دركبن خطش لون غريداينا بانجمنه كيفا او جينو نراتيا خلكي ديك الروج اباي كردستاني وني تشاوج دربي برياراوي وني كار بگن
ام نابجنج دروی بریاراوینا او انجمن هر دم دبیجید بیانات خود همو تشتی خود دوی ام شرمزارت کن و میدانت کن او بگوتنی ایدانت کن امام کارن دا کن بچالاکی خو ایدانه بکن ما بس تعمل ون بابندن بحمو بريارين وي يعني تش بريار دركفي دوي ون بابند بن جبرگو ون د چارچوفا ويدا ون كاردكن هگر بريار داو و اتو كار نكر ودمي ونچبكن ونخوجه وكشينن يانجي بتنا خواج برگو ون وقت خود بينن ون نراتيا جوان عندكن لروج ابای كردستاني وقت گوتينا تاني اندامي وا حمو جوان روج ابای كردستاني دريه وجوار بكريا بله ام تخوازن انجمن بريارا بستيني و انجمن كوني كاربي تطبيق جيبكي خورتن او تم ايغو شورشا بيتخن و شورشا سوري واي برچاوي مي وهين وقت بيجي امتدنا يعني خورت آمدنا قودا كفن وابريارا تنفيذ بكن لسر عردين ويك جوانا بيشمرقي مي روج افا حما خورتن وحما آمدنا قو برافانيت بر خاكا خود بكن لي بلي موقفي انجمني ضعيف وبيدي اغو ناهلي وقت بيجي دستك نادي وانا قودا كفن برافانيه بكن وديشي تطبيق افا فرماناتا وفاتشتاتكي اما خورت هر جاري آمدنا وخينا خوشي ددن بر خاكا خو ملتي خود قالك سباس جيجري هفريس كاري قشتي يتبقى جواني كرد لسوريا يلما سايت إيرو ميواني مابوي